دما خوش به بینرین هجای رو هفته هزیران 2022 جه روژان روژا اینی بویر و گشتن هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه اما هول بدن دنوا 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کنده دما خوش به بینرین هجا کیف جبو ولاتین اوروپا او روش آوا بویه سامبول خونیشاندان لیدرین اروپا یک به یک د نوا دمه د سردانا کیوی دکن او پشتوانی خواتین زمان لی حتی نها اف پشتوانی نکاریه شری لولات بده راوستاندن د سردانا لیدرین فرانسا، آلمانیا و ایتالیا ده سرلیدانا اندامتیا اوکراین یاش بو یکتیا اروپا یک جمجارین سرکه بو شولز و ماکرون گوتن ستاتویا بر اندامتیا یکتیا اروپایی بدن اوکراینا. اوکراینایا کو 114 روژن لدجی ایریشا روسیا هول ده خاکا خو بپاریزه گاوکدن نزی اندامتیا یکیتیا اوروپای بو. سرک وزیر آلمانیا اولاف شولز و سرک کمر فرانسا ایمانوئل ماکرون دیار کرن کو او پشتگیری ددن ستاتویا ولاتی بر اندام ج اوکراینای ره. شولز دانزانین کو دوی همان ستاتو ج مولدووای رجی بداین. دهتوی ماکرون و شولز سرک وزیر ایتالیا ماریو دراگی و سرک رومانیا کلاوس یوهانس جی لکیوی بون. پشتی جوینه لیدران داخوینه که چاپمنیه دان. شولز ده جوینا چاپمنیه ده گات. ازو حوالن خواه ایرو هاتن کیوه داکو پیامک ده زلال بدن. اوکراینا جمال باتا اوروپیه. ماکرون جی ده جوینا چاپمنیه ده آخوی و گات. ام به هر آوایی پشتگیریه ددن ستاتویا نامزدتیا اوکراینا یاش بو اندامتیا یکیتیا اوروپایه. لیدرین چار ولاتین کو بشداری جوینا چاپمنیه بونه جی پشتگیریه ددن و پیواجویه. سرکومر اوکراینای ولادیمیر زلنسکی جید داخویانیا کو داده دست نشان کر دبکو ستاتویا ولاتی بر اندام یکیتیا اوروپایی یا اوکراینای جبو اوروپایی ببه بریارک دیروکی. دمککن پشتی ایریشا روسیا لدجی ولات اوکراینا جبو ببه اندام یکیتیا اوروپایی سرلدانا نامزدیه کر. 27 سروکن دولت و حکومت یکیتیا اوروپایی و هفته به لبروکسل بجون و مجارا سرلدان اوکراینا یجبو اندامتیه گاتو بیش بکن. کمیسیون یکیتیا اوروپای راگهاند کو او وی هفته پیشنیاره که لسر داینا ستاتویا بر اندامه یا اوکراینای وکی گاوا یکم آپیویست بده. لگوری داخویانین لیدران تی پایین کو ج کمیسیون یکیتیا اوروپایی جبو داینا ستاتویا ولاتین نامزد ج اوکراینای ره پیشنیارک ورکرن. لیبلی بریارا داویا لسر نامزدتیا اوکراینا و ج آلیه ولاتین اندام و بیداین. لیدران ده سردانا خود جاره کدن پشتوانیا چکان آبو کیوی آنی زمان. نها یک جه داخوازن سرکه ین ریبریا اوکراینای اندامتیا یکیتیا اوروپایی لی افجی وسا حسان خویانا که جبو اریکرنا اندامتی پیوست 27 ولاتین اندام و یکی اری بکن لور چند پرسن سرکین که در دکوین هنه گلو بجداربونا اوکراین یا نوا یکیتیا اوروپایی و بخواره چه بده گوهرتن هر وها ستاتوی اندامتی و چه بخواره بینه جی هری زیده پرسین کوتین مراق کرنه. کمیسیون یکیتیا اوروپایی و ایرو پیشنیارا خویا لسر داینا ستاتویا ولات نامزدی یا اوکراینا اشکره بگه. داینا و ستاتوی جبو اوکراینا دیوا تیال دجی ایریشا روسیا یا لسر ولات داینا پشتوانیا کیوی. ولاتین روشلاتی یکیتیا اوروپای بالکشاندن سرویه که کو نهاریا اندامتیا ناتوی ج اوکراینای ره
girtiye. Ji ber vê yekê divê herî kêm weke welatekî namzet Yekîtiya Ewropayê bêqebûl kirin. On this, for us, it's important to follow the Serokwezîrê Slovakya Eduard Heger tekez kir ku pêvajoya endamtiya Ukraynayê di Yekîtiyê de nayê kurtkirin û got divê hemû pîvanên pêwîst bicih bînin. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz jî li ser vê yekê rawestiya. Li gorî agahiyên dîplomatên li Yekîtiya Ewropayê, bikarên hinek welatên Yekîtiya Ewropayê ya li ser endamtiya Ukraynayê heye. Yek ji sedemên herî girîng ên vê yekê jî ew e ku welatekî ku pirsgirêkên serweriya xwe çareser neke, nikare bikeve Yekîtiya Ewropayê. Swêd jî di nav de beşek ji welatên Yekîtiyê ji ber pîvanên qanûnî yên li Ukrayna difikirin ku ew ji bo endamtiyê neamede ye. Tevlîbûna welatekî mezin weke Ukrayna ku nüfusa wê nêzî 40 milyon e di encamên girîng berxeholê. Mînak Brüksel wê hewce bike ku çavkaniyên darayî yên cidî ji Ukraynayê re veqetîne. Ger Ukrayna bikeve Yekîtiya Ewropayê, hevsengiya dengên Parlamentoya Ewropayê jî wê biguhere. Destpêkirina statuya namzetiyê ji Yekîtiya Ewropayê re têwateya gava yekem a li ser pêla ber bi endamtiyê ve. Ev pêvajoyek dirêj ji destpêkirina danûstandinan heta vekirina beşên nû yên di navbera welatê ber endam û Yekîtiya Ewropayê de dihewîne. Her pêngavek pêwîstî bi erêkirina 27 endamên Yekîtiyê heye. Gelek welat bi salan ber endamê Yekîtiyê ne. Mînak pêvajoya endamtiya Tirkiyeyê ya Yekîtiya Ewropayê ji sala 1999 ve didome. Ev nîşan dide ku statuya namzetiyê bi tena serê xwe ne garantiya endambûna Yekîtiya Ewropayê ye. Mînak herçend bi Tirkiye re gelek beşên danûstandinan hatin vekirin jî endamtiya wê ya ji bo Yekîtiya Ewropayê niha wekî ihtimal nayê dîtin. Artêşa İsraîlê berbanga îro di serdegirtina kampa Cenîn a li Bakurê Xezayê de sê ciwanên Filistînî kuştin û heşt jî birîndar bûn. Lê tevgera Hemas û komên Filistînî sozdan ku ev yek bêhesab derbas nebe. Wezareta Tendurustî ya Filistînê ragihand ku di serdegirtina kampa Cenîn de artêşa İsraîlê sê ciwanên Filistînî kuştin û heşt jî birîndar kirin. Piştî bûyerê di navbera leşkerên İsraîl û bi dehan Filistîniyan de pevçûn derket. Leşkerên İsraîlê bi guleyên rast û bombeyên Gazê êrişî Filistîniyan kir. Her wiha tevgera Hemasê jî got ev sûcekê giştî ye. Di çarçoveya dijminahiya İsraîlê ya giştî û dewam a li dijî gelê Filistîn û xaka wê de pêktên. Tevgera Hemasê teqez kir ku xwîna şehîdên Cenîn ji bêr nake û wê bêhesab jî derbas nebe. Belê Amerîka careke din bi êrişeke çekdarî kete nava tevgerê li dijî dêreke li eyaleta Alabama ya dewletên Yekbûyên Amerîkayê êrişeke çekdarî pêk hat, du kes hatin kuştin û yek jî birîndar bû. Çekdarekî nenas du êvarî êrişê dêra Mitran ya Stephen kir di êrişê de sê kes hatin gulebaran kirin û ji wan du kesan jiyana xwe ji dest da û kesek jî birîndar bûn. Piştî ku jimareke zêde ya polîs û ekîbên alîkariyê berê xwedan cihêbûyerê qat hate dorpêçkirin. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Rêveberiya polîsan piştî êrişê daxuyanê de got di dema ku komeke rêwresmên ayînî pêk dianîn de kesekî bi guman ketiye hundirê dêrê û dest bi gulebaranê kir. Di êrişê de sê kes hatine gulebaran kirin. Ji van du kes mirin, yek jî birîndar bû. Rêveberiya polîsan diyar kir ku keseke gumanbar hatiye binçavkirin. Li dewletên Yekbûyên Amerîka di nava demên dawiyê de bêtirî 30 kes ji ber êrişên çekdarî yên li deverên cuda yên welat hatin kuştin. Rêveberiya Washington jî dixwaze mijara kirîna çekan zehmet bike. Berêvînerên hêja di nava demên dawiyê de û di nava bêdengî de bi taybetî rêveberiya Pekînê hêza xwe ya leşkerê xwar dike. Pekîn yekem keştiya balefiran a nifşa nû ya bi teknolojiyeke bilind ku li Çînê hatî çêkirin
berda li nava deryayê. Catapult type aircraft carrier designed and built by China. Didemekî kobala cîhanê li ser şerê li Ukraynayê rêveberiya Çînê hêza xwe ya leşkerî xurtir dike. Li gorî nûçeyên ku di medyaya dewletê de hatine belavkirin, geştiya balafran a bi navê Fujian danê sibê li nêzî Şanghayê xweberdaye nava deryayê. Çîn di warê hêza deryayî de yek ji welatên herî mezin e. Bi vê yekê re Çîn wê hewl bide bi hevrikên xwe yên rojavayî re bike. Çînê berê keştiyên balafran ên xwemalî xistibûn xizmetê lê keştiya Fujian li hêzên deryayî hat zêdekirin. Ev yekem keştiye ku sedî sed li nava welat hatî çêkirine. Analîzvanê şîrketa îstixbarata parastinê ya Jens ji ajansa AP re got. Ji bo Çînê ev yek di warê leşkerî de qonaxeke girîng e. Ev tê wê wateyê ku endezyarên Çînê niha dikarin li hundirê hemî keştiyên şer ên ser rûyê erdê yên ku bi şerê deryayî ya nûjen ve girê dayîne biafirînin. Yekem keştiya balafran a Çînê weke keştiyeke Sovyetê ji nû ve hate dîzayn kirin. Ya duyem jî li Çînê hat çêkirin lê li ser bingeha şeklê Sovyetê hat avakirin. Fujian li ser bingeha ku xwe li pêşberî keştiyên dewletên Yekbûyên Amerîkayê bigire hatiye çêkirin. Li gorî analîzvanê parastinê yê bingeh Singapore Rahmet, Fujian xwedî rêjeyeke mezintir e û dikare ji pergalên destpêkirina mîrateyê bargiraniyeke mezintir hilgire. Berê hêja di nava sala 2020 da bi taybetî gelekî bûyerên ku derd ji werin girtin pêk hatin. Ev bûyerek ciwan bûyera Covid-19 bû ku bandora xwehîna jî dewam dike lê di bûyera Covid-19 de êdî gelek pêdiviyên jiyanî yên ku herî zêde ji bo civakê pêwîst bûn û giringiya wan derkete pêş. Yek ciwan jî bûyera genim bû ku li seranserê cihanê ji ber ku girtin ango derneketina derve pêk hatibû tenê xwarin çêdibû. Vê carê giringiya genim derketibû pêş ji ber ku tenê genim dibû nan û ew nan jî dihate xwarin. Laliyeke din bi hatina şerê li Ukraynayê re alozî û zêdebûna nirxê genim careke din bûye yek ji rojava serekeya ku di nava rojên dawiyê de ji şerê li Ukraynayê zêdetir qala genimê li Ukraynayê têkirin em ê îro jî têkildarî krîza genimiya ku li seranserê cihanê niha derketê jî agahiyên heyî bi we bînerên hêja re parve bikin. Belê beriya kom derbasî genimê Ukrayna û Sûriye û Rusya û her wiha bandora wê bibin em destpêkeka ji wê yekê temaşe bikin ku li seranserê cihanê welatê ku herî zêde di hilberîna genim de bi pêş kîjan welat e. Belê Çîn li seranserê cihanê welatê yekemîn e ku salane bi qasî 131 milyon ton genim di hilberîne piştî wê Hindistan bi 9 milyon ton. Di rêsa sêmîn de Rusya ciyê xwe digir her wiha Amerîka bi 51 milyon, Fransa, Kanada, Pakistan û Ukrayna jî bi 24 milyon ton genim hebûna xwe ango bi hilberandina genim dibe welatên herîn serekeyên seranserê cihanê an ku cihanê bi vê genimê xwe yê heyî dide têrkirin lê yek ji mijarên serekeyên ku he ew e ku her çi qasî Çîn yek ji welatên serekeyên hilberandina genim be lê ji ber ku nişteciyên Çînê ango welatiyên Çînê jimara xwe geleke zêde ye gelek caran tê ev genimê Çînê bi xwe jî bi têra wiya nake. Mînaka wê em dikarin di Hindistanê de bibînin. Hindistan her çi qasî welatê duyemînê di hilberîna genim de bi qasî 9 milyon û 700,000 ton genim salane tê hilberandin lê ji ber ku nişteciyên wê jimara bi qasî milyarek û 375 milyon e. Ev genimê Hindistanê bi têra wê nake gelek caran jî pêwîstî bi derxist ango bi kirîna genim ji welatên din dibîne. Belê derbasî mijara wê yekê bibin ku di hilberandina genim ne destkeftiyeke sereke ji bo welatekê lê ya sereke ji bo welatekê ew e ku çi qasî qezencek xwe ji vê genimê heye. Rusya di mijara firotina genim de ango dahatûyeke ji genim wergirtin welatê yekemîn yê li seranserê cihanê ye ji xwe ji ber wê yekî niha şerê li Ukrayna û yê di navbera Ukrayna û Rusyayê de bandoreke sereke ya li ser her du welatan
دده پک آنین بلی د کریزا گنم یا کنها پک هاتی ده پارا روسیا کو فروتنا گنم یا جبو جهان جسدی هجده هر وها سالانه حکومت موسکو انگو ریوبریا موسکوی بقاسی 8 میلیارد و 800 میلیون دلار جه هبونا گنمی کو دفروشه جدر و قزنج دکه پرانیا کو گنمی روسیا دفروشه او جه لولاتین پارزمین آسیا و آفریقای نه کو هری زیده جیم ده پارزمین آفریقای ده گلک ولاتین کو گنمی خو جه روسیا دگره هیا مصر ملور دست نشان کریا کو مصر یک جوان ولاتین لپارزمین آفریقای کو تن سالانه بقاسی 2 میلیارد و 500 میلیون دلار گنم جه روسیا دکه دکره که روسیا بخواه بقاسی 8 میلیارد و 800 میلیون دلار سالانه دهاتوی خواه یا گنم هیا بله یک دن مجارة سرکی انگو ولاتی که سرکی ده هلبراندن و فروتنا گنم در لپیش اوجی اوکراین یکو وکه ولاتی پینچ امین یه ده فروتنا گنم ده درکتیه پیش اوکراین ده پارا گنم یا فروتنا جدر و ده جسادی 7 دگره لسر خواه بقاسی سالانه جی 3 میلیارد و 100 میلیون دلار جه گنمی خواه یکو دفروشه جدر و قزنج دیگه جاره کردن و که کود روسیه ده جدی خواه کرن یک جوالاتی که هری زیده پیوستین خواه گنم جه اوکراینی بکنه او جه مصر که سالانه بقاسی 685 میلیون دلار به وی بهای گنم جه اوکراینی دیگرلی پرزیرکا سرکی اوکراین او بدرکتنا کریزا شریدنا براوی و روسیه دیا که هری زیده خدای در او که اوکراین همو گنمی خوی که دفروشه پارزمین آفریقا او ولاتین دن دسر دریا رش را پیکتینه جبر که بندرین اوکراین دریا رش هموشی کتنه بن کنترولا روسیه ده فروتنا وی گنمه جبو اوکراین دبا آلوزی او یک جید بویا سدم که بهای گنم یه لسرانسر جهان قد بقد زیده دبه بله هری داوی وزارت چاندنی یا دولت یکبون آمریکای راپور پار وکر بو ده راپور خود جی آمریکای دیار کرد که ده نوبر سالن 2022-2023 ده پیوستیا به گرم و هین زیده تر ببه جبویه که لسرانسر جهانی لگوری دانین که درکتنه پیش انگو هل براندنا گرم یا جبو پیوستیا لسرانسر جهانی بقاسی 788 میلیون تن گنم بولی تشتاق و تخمینین که در دکبن پیش اوه که دنابرا وی سالی ده بقاسی 775 میلیون تن گنم یه وره هل براندن او یک بخوش راست کریزا آبوری یا کریزا آبوری و کریزا گنم یا که لسرانسری جهانی یا که دنابا روشن داوی ده هریزی ده دنابرا ولاتین اوروپا و روسیه ده و که کریزا گنم خودیا در ده نشان کرن جبر که یا کوتی هلبراندن و یا کوتی خوارن هفدو نه دناوا هفسنگیه که دن انگو یا کوتی خوارن جاتی هلبراندن گله که زیده تره او یک دبس دما کو نرخی گنم یجبو لسرانسری جهانی هینا زیده تر ببه حتی ولاته که وکی هندستانی که دریزا دوامین هلبراندنا گنم ده فروتنا گنم یا جبو جدر و جی قد خکر بو لول جی وکی ما دست نشان کری او کو بقاسی 13 میلیون تن کیمانیا گنم یا جبو پیوستین جیانی درکتیه پیش و او یک جی دده خویا کرن که آلوزیه که سرکی یا که حی پیوستی به چارەسەریه که تیدیتن جبویه که دناوا روشن داویه ده هم لناوا ولاتین دولتین یکبون امریکا و همش لناوا اوروپا و پارزمین آفریقای جبویه که داخوازا چارەسەریه که تیکرن دانوستاندنه که پرزیده تیکرن حتی گهشتیه و آسته که لیدرین ولاتین اوروپای د سردان خویا جبو اوکراین کو ولاتا که دناوا شهر دیه یک جمجارین سرکه دسپیک خالا گنم دکن که و چاوا کاربن گنم ل اوکراین بگیرن او جبو پیوستین خوین جانین روشنه جی بکار بینن لالیه کدن روسیا جید بیجه او دکارن گنم ببن لیدبن کنترولا مدد و ورا در باز کرن گلک راپور او دانین وی که جیتنه پاروکرن کو روسیا گنم اوکراین دبن شوازین جدا ده جبو سوریه جبو ولاتین دن او جبو حتی دفروشه ترکیه جی لحتى انها افيك باواك بلجواري نهاتيه پشتراس کرن لی یاد گرین او یا سرکه اوکون کریزه که گنم درکتیه پیش او دناوا روشن داویه ده او دناوا روشن پیده جی افیک و باندوره که سرکه هم
لسر وان ولاتان و هم جی لسر گشتی یا جهانی بکم بری بینرین هجا مخواست دوی بشا گرافیکا خود جی بدانین هی کریزا گنم و صدم بهابونا نرخ گنم جی جواره پیشکش بکن امنها لور خاطر خواجوا دخوازن او دبیجین حتی روژا دوشمی جاره کدن ورن پیشیا و بمینن دنابا خیر و خوشی ده هر شاد و بختار بن